Dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Stokasta. Danas je posebno raspoloženje, evo 40. rođendan mi je danas i od rane zore snimamo u zoološkom vrtu. Ne da mi se puno radi na rođendan, pa sam ovom prilikom pozvao gospodina Ratka da mi pomogne sa profesionalnim pitanjima i gospodina Skoka, direktora Zagrebačkog zoološkog vrta, da napravimo i ispretumbamo ovu temu o životinjama i o zagrebačkoj džungli. Ovo će biti ludo i nezaboravno jer Rale još nikad nije vidio. Kad si bio zadnji put? U Mali, jel da? Pa ono, kad vodite u autobusu iz manjeg grada u veći, pa onda kad vidiš zoološki. Prije koliko je to bilo? Pa ima 20 više. 20 godina! Ali danas ćemo mu priuštiti zoološki na način na koji to nikad nije vidio. Danas će Rale vidjeti koliko je hrabar ili nije. Idemo mi u obilazak zoološkog vrta pa ćemo dalje tamo vidjeti šta se događa. Peace! Naravno. U zoološki idem i volim ga jako. Zagrebački zoološki meni stvarno je zakon. Majmuni, melo i sove i zmije. Čudnovata šuma zovu centru šta se krije. Sisavci, kvazovi, ribe i ptice. Sretni budu ljudi nasmijano svako lice. U zoološki ide i čeka i tata. Povedu baku i dedu i mamu i brata. Gdje je maka? Pazi tu tenisice, blato. Svi. Dođi, dođi. Dođi tu. Dođi. Idi. Tu smo kod nastambe kineskog leoparda, odnosno ono iza gdje se oni smještaju po noći i... Opa. Dođi, Mato. Dođi. Naime, tu kod kineskog leoparda i ovog našeg projekta, naime mi sudjelujemo jako puno projekata naše evropske i svjetske asocijacije. Jedan od ovih je vidljiv, ali tu sudjelujemo i samim uzgojem. A inače puno na edukativnom dijelu, znači kineski leopard je ugrožena vrsta u prirodi i mi imamo tadzika i ajdili i kada dobijemo bebe, one će ili ići u druge zoološke vrtove kako bi se održala populacija, a možda će ići u Kinu na reintrodukciju. Znači oni su ugrožena vrsta, tu su CITES certifikati i sve. Zoološki vrtovi više ne uzimaju ništa iz prirode, osim ako nije nužno za održavanje populacije. Stvarno su kao neka nojna arka, gdje životinje koje su ili nestale u prirodi ili su na rubu, održava se populacija kako bi se moglo reintroducirati dok se ne vrate, ali inače nema, to nije trgovina, znači svaki zoološki vrt, član naše asocijacije, prvo imaš koordinatora za vrstu koji ti određuje šta možeš i po uvjetima imati, a drugo je, znači mi imamo, svaki zoološki vrt ima listu available ili wanted, znači što nudi i što traži. Naš morski lav ode u Barcelonu, to ne znači da nam je Barcelona nešto dužna, nego su bili uvjeti i poželjne ženke, ne bolji, nego jednostavno mi smo morali mladog mužjaka, da ne bi došlo sukoba s ovcem, poslat negdje i Barcelona je trebala upravo takvog mužjaka i to je to. Super. Ali tu nema plaćanja ni ničega. Ano mi do ajdili nešto nam tazik nije raspoložen danas. A da li se kad se nabavlja životinja, baš nabavlja i uvijek ide iz drugog zoološkog vrta ili možda nekad ide iz divljine nabavka ono? Kako to funkcionira? Nabavke iz divljine su, znači, ima nekoliko stupnja ugroženosti tih IP programa i kod životinjske vrste, recimo, koja je na rubu nestanka iz prirode i gdje je populacija toliko mala, ukoliko bi se trebalo genetski malo promiješati u zoološkim vrtovima, to su izvanredni uvjeti koji se pod nevjerojatnim dozvolama rade, ali recimo sada bijeli nosorozi koji su nestali, i zadnji je ubijen, koji je bio u Africi, sada će ići iz češkog jednog zoološkog vrta Dvor Kralove koji je specijaliziran za afričke životinje, su praktički zadnji primjerci na svijetu i na tome će se graditi povratak u prirodu. Ovo je mlada ajdili, ona ima 2 godine, ona je... Malo vas je puno pa je nepovjerljiva. A koji su razlozi izumiranja? Jel su uvijek ljudska ruka ili neki klimatski? I koji put uvijek je ljudska ruka, jel? Ali ovo je kod kineskih leoparda posebno kompleksno, tu nije samo krivolov koji je čest razlog, nego u Kini izgradnjom velikih prometnica, brana i svega, nažalost došlo je do toga da
nema miješanja populacije između raznih regija gdje oni žive u Kini i ostali su samo džepovi gdje se nažalost onda oni pare u srodstvu, ali tu je uloga današnjih zooloških vrtova. Održavaš populaciju i financiranjem kroz naše fondove, svi Evropske asocijacije i zooloških vrtova, se rade znači uvjeti u prirodi da bi se neka životinjska vrsta mogla vratiti. Evo sad se Maco, malo digla. Ne, ali vrućina je, od Tadzik je nevjerojatno neraspoložen danas bio, inače obično on dođe skočina u svoju kutiju koja se zimi grije i dođe malo se pomazati. lijepo je, jedno, sjetnica, ovo bude perspektiva sjetnice. Božikovina, zaštićena vrsta, molim te snimi Božikovinu, jel da je zaštićena? Je, Evo ga. Meni najljepši list, evo ga, di imam tu negdje. Ovo je već neka druga biljka. Mi smo osim faune, jel, i stvarno jedan pravi botanički vrt, jako zanimljivi drveća. Samo je lijepo. Evo, tu možete čak vidjeti, tu smo naveli na ovom plakatu razloge njihove ugroženosti i nestajanja u prirodi. Jel? To kad govorimo o Kini, to je najveći njihov problem, što su se raznim izgradnjom velikih prometnica, brana i svega, oni sveli na ove džepove. I onda se pare u srodstvu, što nije nikad dobro. To je alfa mužjaka, on je otac, ono je jedan sin, star 2 godine. Ovo je ženka, Ramuna. I uživaju sad malo ujutro ili hladnije, igraju se. Da. Od evropskih bizona u Bjelovježi, to je prašuma u Poljskoj, i jedno na Uralu u Rusiji. I oba dva stada su se jako dobro proširila i generalno znači vrsta koje više nije bilo u prirodi je iz zooloških vrtova napravljena stada. Malo imaju problema, pogotovo u Poljskoj, jer su na granici sa Bjelorusijom i oni ih štite, čuvaju sve. Kad malo uđu u Bjelorusiju, onda je tu malo problem, ali evo, još jedna od uloga zooloških vrtova. Jedno pitanje, novi gradonačelnik je neki dan rekao da je zoološki vrt bio jedan od prvih koji je evropske fondove dobio stimulacije i poticaje. Kako to ide, kakvi su to natječaji, da su to neki posebni natječaji za zoološki vrt? Di se traži... Prvi natječaj ili modernizacija 1, kako smo nazvali, bilo povećanje turističkog potencijala. Znači, mi smo se na taj način uspjeli javiti i to je bilo 6 milijuna eura, 5% je bilo, se odnosilo na grad Zagreb, a sada ovi gradski prozori u prirodu koje imamo, koje zovemo modernizacija faza 2, to je malo problem, tu smo ušli u partnerstvo sa Parkom Maksimir, jer su oni javna ustanova, mi se kao ustanova nismo mogli javiti nego kao partner. Mi pratimo sve natječaje, imamo neke gotove projekte i onda ovisno o uvjetima na koji način se možemo javiti, onda se na taj način javiti. A kad se planira, kasnije ćemo ići i na gradilište, koje je aktualno gradište, do kad se planira po tvojoj procjeni da bi moglo sve biti onako nekako... Evo, upravo smo ovaj tjedan završili za sastanke oko operativnog dijela, upraznimo prvo jezero i sve. Ja vjerujem da ćemo do početka adventa imati gotovo na kraju i takve slične rokove do kraja godine ima. Sad ćemo ući unutra, znači kod lavova afričkih gdje drugi ljudi ne mogu, samo zaposleni i ne morate se ničega bojati, nećete biti u direktnom kontaktu, nemojte gurati ruke, prste, nešto to ne vraćaju. To ne vraćaju. Bio mladi gospodin, bio zanimljiv. Ljubite baba. Veselim se. Sad ćeš vidjeti kak je ljudima kad dođu kod tebe u podcast pa ih svašta pitaš nezgodno, jel? Sad ćeš vidjeti to. Evo, Mirko, hoćemo otvoriti? Može. Ajmo, ja ću prvo sekundu sam. Znači, unutra ćete nas slušat. Ne bojte se ničega, ovo je sustav koji je dobro provjeren i ne bi vas...
Hoće neko? Evo, Rale, ne znam, daj, Rale, to malo, Rale, Znači, budeš svoje prste, nego da daš neko žice prste. Hoćeš? Ajde, Rale, daj komad. Ajde, daj, Rale. Evo, legenda. Ko se osuši? Znači, ne prvo. Evo, dečki, ko vam je pokazao kako je samo. Ajmo, štimar. Ovo čučni da te vidim. Jel bi se on snašao da ga se sad pusti u neku divu? Ne. Ovi lavovi su uzeti iz prirode, gani, Nije me čak ni strah, nekako mi ona... Dečki, mogu reći da je ovo porazno. Zove suves. Ovo je danas dobro bila je onak kao. Evo, legendo. Brabus je odlučio. Svi vi s Brabusima ste mala beba za Lea. Ej. Kako si ide? Kako bi reagirao na druge mužake i to? Zato je sin. Puno je uzurija, tu znači kada uđe u spolnu zrelost, onda bi neko morao od njih. Tako da... Evo. Ajde. Hvala mi. Hvala lijepo, legendo. Vidimo se. Bog, Rale. Bog, bilo mi drago, čao. Jel da, priznaj se. Daj, ajde, reci mi par utisaka svojih, buraz. Priznaj da nisi nikad doživio ovu perspektivu. A znaš šta, onako, znam da to ne bi trebao, ali žao mi ih je, ja bi nekako pustio bih, a znam da ne bi dobro završili. Da ne bi preživjeli, jel da, direktori? Oni ne bi mogli... Ne, ovo su sve lavovi koji nisu uzeti iz prirode, nego iz uzgoja zooloških vrtova. Povijesno su se lavovi prvi počeli držati. Tako da ne bi se snašli u prirodi sigurno. Šta bi im se, ne bi znao uhvatiti sam hranu svoju? Pa ne samo to, nego kod lavova uvijek se kaže da je muški lav i on njemu je prekrasno u životu, za njega rade lavice, love. Život muškog lava je jako težak, znači on prvo mora formirati ili naći svoj čopor i stisnuti starog lava i onda cijeli život braniti čopor, čim on, znači u prirodi nema lava od 15 godina kao Lea ovdje, čim je on sa 10 godina već slabiji, istiskuju ga mladi, on mora ići sam i to je razlog uginuća ili bilo kakva ozljeda u godini. A se zna neka kao, kako bi to rekao, obiteljsko stablo od ovog lava, recimo Zna se sve, kao i svake druge naše životinje, ali imate još jednu stvar, podvrste lavova i slično. I oni su u programima zaštite, zato u određenim regijama, zbog krivolova, ratova, najčešće krivolova, oni nestaju, pa i oni lovovi kada dođu nekakvi, nazovemo ih tako, lovci, pa onda odstreli vođu čopora lava, on potpuno dezorijentira čopor, postaje čopor ranjiv na druge lavove, i tako da, znači u određenim zoološkim vrtovima se pratite neke određene podvrste lavove koje su pred izumiranjem, da ih se održava kako bi ih se vratilo u prirodu. Da li ima onih nadobudnih likova koji si kupe lava za doma, pa u jednom trenu shvati da lav malo ipak previše jede, jel? Pa gospon Skok, jel bi vi mogli čuvati moje glava? Ne samo kod lavova, ima zadnje tigar,
ima jako puno majmuna, što ljudi kupe, misle da je to lijepi kućni ljubimac, pa se onda shvati da je to vrlo zahtjevan kućni ljubimac. Pa se kad desilo da žena kupljenog majmuna od strane muža za poklon ženi kad je bio mali, zabunom da muža majmuna zoološkom umjesto, a majmuna pravog zadrži doma? Vrlo često imamo takve upite, ali ne zbrinjavate pristajemo. možda Ne. malo. Kakav profil ljudi uzima lava i tigra za kućnog ljubimca? Vidjeli smo ovaj Tiger King dokumentarac o egzotik i to je. Pa kakvi profili, oni koji... A buraz, oni kriminalci? Ljudi, ma ima svašta, ali najčešće malo problematični u glavi i najčešće žele to zbog nekakve promocije, statusa i sl. Ja imam tigra doma, jel? I kalašnikov od zlata, jel? Ok, pozdrav svima vama koji imate za kućne ljubimce divlje životinje. Može samo napomena, cure, dečki 2:0. Cure, dečki 2:0, jel da? U hrabrosti. A Bura se gledaj, ovaj je danas znao da mi je rođendan, htio je to završiti. Htio je to završiti, ali... Rale, mi ćemo sad tapire hraniti, jel? Eto mi to lemura, to je onaj prava muška životinja. Idemo dole mugasa. Možemo, dobri su, smiješni su jako. To je statua. To su faraoni. Da, zašto To faraoni? je, znači kad je ova nastamba otvarana 1974. To je tako tu bilo i Afrika i ispred i tako onda ideje nekih arhitekata. Ali zanimljivo, Ko Meštrović Indijanac. Oni gotovo za svako ko je u zoološkom ima fotku u njihovom krilu, ko se uspije popest, ali svako, pogotovo dijete, ima na ovim lavovima na Lavljem mostu. Bili smo neki dan, gdje je bilo ono? Nije u Čakovcu, nego Bjelovaru. u ovoj Daruvaru. Daruvaru. U Daruvaru, šta stvarno ima puno, di oni žive, Znači Dabrovi su nekad živjeli na području Republike Hrvatske i onda je pod vodstvom profesora Grubišića oni su reintroducirani. No, toliko su se namnožili da gotovo nema sliva u Hrvatskoj i Sloveniji, neke rijeke ili jezera gdje ih nema. I pogotovo kad su vrućine, ljeti, nije čudno da se divlja životinja iz nekog razloga malo zaluta u grad, da li u neki Na pas fontanicu, potjera da. ili sve i onda se vrati. Ima ih oko Zagreba koliko volite. Vidi, ja to. Prije jednog godine. Tu su nekad, možete mi se misliti, bili lavovi i tigrovi. Tako da, evo. A Serval je bio kućni ljubimac nekog Slovenca i onda je nađen u Turopolju. Ti možeš dole, ja ću ga zajahati, a ti možeš biti. Ja ću za red. Ono što je najbitnije za reći da je nova nastamba za medvjede, što će većina naših posjetitelja reći konačno i hvala Bogu. Tu se već vide obrisi bazena i tako. Vidi lijepo, kako A lijepo. onda na produžetku kanala ide nastamba za Dabra. Biće centar za biološku raznolikost za klince, CSI laboratorij Wow. i svašta nešto lijepog, a uskoro krećemo sa radovima i sušuje se cijelo prvo jezero, čisti. Tu. Stvarno? Da. I svašta se radi, onaj most gore čitkasti će biti, znači tu nevjerojatno je da ste nekad imali, to je bila vizura, sve se do Vidikovca vidlo preko mosta, vratit će se čamci na prvo Maksimirsko jezero, bit će divno i do kraja godine smo gotovi. A tu će biti isto neke životinje na jezeru ili je samo... Pa na jezeru mi imamo većinom ovdje divlje životinje tipa pataka, labuda koje samo dođu, ali ne, ovo je pitanje više uređenja jezera, nećemo tamo raditi nove nastambe, nego teško možemo raditi što neki veliki zoološki vrtovi, engleski, njemački mogu financirati u samoj prirodi, ali evo recimo u toj modernizaciji napravili smo ovaj most na Labuđi otok koji je s time spojen sa zoološkim vrtom i na samom Labuđem otoku on je uz jedan zabavni parkić za klince, sva zabava koja se zbiva danas u zoološkom vrtu grada Zagreba vezana uz edukaciju. Djeca uče o potrebi očuvanja biološke raznolikosti ne samo u Južnoj Americi, nego i u prirodi oko nas. Evo patke. A sad piše da se ne smije hraniti svojom hranom. Šta ljudi stvarno dođe hrani slatkišima? To djeca vjerovatno, da? Ne, Tata dođe sa sinove pa baci cijeli tuć. tate to uče. Ajmo, Rale, idemo, nemoj se zezati, ajde.
Da li su one opasne? Da. Stvarno? Da. U kojem smislu? Grizle bi? Pa pastuh, mužjak i griz i udarit kopitom. Kod nove nastambe za vukove u zoni gradilišta smo, naime, ovu nastambu smo do pola završili, onda je zagrebački potres lupio Je COVID. li bilo što s potresom za životinje? Pa nije bilo puno, štete zanemarivo prema onome što je bilo u gradu. Većinom što se tiče potresa i straha je to bilo kod primata, čimpanzi i toga, ali stalno smo tu, tako da ništa nam se nije dogodilo niti životinjama, niti je bilo opasnosti da bi koja nasnamba se razrušila. Imamo nekih sitnih grešaka, sitnih šteta i to smo već sanirali. No šteta je ovo što ovo financiramo isključivo vlastitim sredstvima, do pola je gotova nasnamba za vukove. Čekamo malo bolja vremena, jel? Ne bi bilo ni oportuno baš dok se cijeli grad, ljudi se zbrinjavali i sve tragično što se dogodilo da mi nastavimo i ulagati to, ali kada završimo ovu nastambu tu preseljavamo vukove, jer tamo gdje su sada vukovi tamo će biti prilazna cesta za izgradnju afričke savane gdje su žirafe. Gdje će biti žirafe. Kojih nije bilo, ajmo educirati ljude, jer 9 od 10 ljudi, recimo neke naše generacije, će reći da je vidjelo žirafe u Zagrebačkom zoološkom, a zadnja žirafa je ovdje bila u veljači 1957. godine. I vi ste vidjeli žirafu. Ja sam isto vidio žirafu. Niste. Lijevo, ja to. Lijevo ide, lijevo. Opa! Pa mi! Daj moje. Gdje ste, mačke? Ajde, dođi Rale, hrani, nemoj ga snimati. Ovo se potukao, znači, vidiš. Da, oni imaju međusobne hijerarhije. Ajde, uzmi tamo hranu, vidiš Rale. Evo, momci. Viši. Jel vi vidite kako su Rale i Stole hrabri kod papira koji su bilježderi? Krenuli mi lavove, ali da sam nas pustili s lavove. Sad, Rale. Ja sam vodu ponio, ne znam sad koja je čija. Rale. Buraz, ne bi ti volio biti u koži. Ja ću te gledati od tud. Znači, on neće kao klasični neki mesožder napasti neku manju životinju, savladati u pojest, nego on tako da ugrize, ubacite patogene bakterije i onda prati životinju koja u tim uvjetima tamo je preko 40 stupnjeva, vrlo brzo dođe do infekcije i onda je on proždire kod je uginuo. I nikad ne dovodimo djelatnike u opasnosti gdje bi se tak nešto moglo dogoditi. Ali tebe, Rale, za ovu epizodu danas ćemo malo... Ali ja sam veterinar, tu nam je ambulanta, ako smo grize, onda ćemo riješiti. Sam minuta da meso uzmeš. Inače, vrlo su rijetki zoološki vrtovi na svijetu koji imaju komodo varana, mi smo stvarno jedan od njih. Koliko žive? Evo ga. Ajmo, Rale. Ej, Miću moj. Ej, Vidica. Labrador naš. Ovo su servisni prostori tropske kuće. Tu pripremamo hranu, tu liječimo ponekad životinje, dio uzgoja i prostor za timaritelje. Tu je uvijek užurbano. A imamo ovdje kukčarnik u koji ćemo uskoro ući. Prvo ćemo uzeti našeg Mikija. Ali idemo proći pa ćemo snimiti live. Dođi. Vidi, snimi iz žohare. Nisu žohari. Ovo su zrikavci. Crci. I cvrčak na čvoru, crne smrče, svoje trohe zaglušljivi, svoje zvučni teški jam. Ko je to napisao? Matuš. Nazor. Gdje su jestivi? Pa njih mi uzgajamo za hranu. Vidi, evo, kuraz. Da. A mislim i za ljude možete i vi jesti, ali ovo je za hranu za život.
Ti gledaš bilo snimi, Boris. Pa snima ona mene isto. Gleda Luka se u Hvala ti. Sve kad ti stisne, Ratko. Jel ima jak stisak? Baš jak. Ima, ali ovaj... Možda osjetiš. Još malo. Znači ovaj kraljevski piton generalno odraslu osobu ili nekoga ne može baš naštetiti, ali oni nisu neprijateljski nastrojeni, oni nas ne gledaju kao hranu, mi smo im preveliki. Dok oni burmanski pitoni, tu imamo dva koja su veća od 5 metara i teža od 80 kila, njihov stisak može biti poguban za čovjeka, jel? Ali koji je razlog zašto mi ovo radimo? Ovo nije klasika nekih turističkih zemalja, tipa u Tajland gdje ti dolaze za $10 jednu fotku sa boom ili pitonom. U normalnim godinama kroz naše edukacijske programe prođe 28.000 djece. I to što mi imamo ovakve zmije koje su naviknute biti u rukama i sve razlog što pokušavamo kod djece, vrlo su rijetke žene, kod žene ima najviše fobije od zmija. Ali kad od djeteta krenete da oni shvate koja je uloga zmije u prirodi, govorimo najviše u Hrvatskoj, da ne treba odmah uzeti lopatu i ubiti ju. I to kada taknu zmiju, najčešće na taj način dugoročno spriječimo da imaju onaj panični strah od zmija. To nije nikada zbog turizma, zbog naplaćivanja, nego isključivo te razloge. Ja ne bi radio ovo s jezikom, naime zmije, pitoni reagiraju kada recimo oni se hrane mišem ili tak nečim, i da je to obično promjena temperature i onda ovakvo guranje jezika ih može potaknuti da misle da je to plijen. A Ratko bi onda teško vodio emisije. Gdje ste? Takvi ste likovi, ha? Čarolija. Gdje malo? Hej! King! Mislim da je unutra vanka. Tamo je neki bio. Tamo jedan, da li ne? Da. Jedino da unutra uđemo da ga pogledamo. Ajde idemo, molim. Gledaj da ga vidim. Ali sad smo kad uđemo unutra, što je najopasnije što možemo biti. Stvarno? Zašto? Da znate malim prstom grabiti. Evo, Ivan, ja ću uvod napraviti. Ivan je inače jedan od najboljih timaritelja, ima najbolji kontakt sa čimpanzama. Doći ćemo tamo, nemojte prelaziti zonu koju vam Ivan i ja kažem. Jako su opasni i nisu za šalu. Radije ćeš lava po nosu taknut nego da ti ovaj primi jedan prst. Može? Inače, ova zgrada je 1934. i zaštićena spomenik kulture. Ono što je nama problem je i čišćenje i bilo kakve preinake ne smije bezvoditi na zgradi. Imamo novi projekt gdje ćemo ove primate na druga mjesta raseliti. Konkretno, čimpanze će ići na staru slonaru, kompletno ide nova rekonstrukcija. Nemoj me opet drapat. Stavi to rađe, ma. Stavi tu, pa ćeš to poslije. Evo da na leđima krenuti ovako. A ovdje ćemo napraviti takve preinake da budu moderne nastambe i da budu tamarini i marmozeti, znači mladi majmuni koji je primjereno to. Legenda. Da, on potjera je kćer. Sad King. King. Dođi, odi mala. Odi. Dođi, odi papa. Da, nećemo zatvoriti. Odi. Dođi mala. Ajde polako. Inače, jutro im je dan kada pobjegnu van, na brzinu se tamo malo onako poigraju i rasterete i onda ovdje dolaze čilat. Negdje oko 10-11 sati oni zapravo spavaju gore u hladovini, ne? Tako da sad, Evo, dolazi King će doći. Kako ih pustimo, onda beru travu, vidjet ćete po njoj. I to će se Isti legenda. Odi, Megi. King. To je King, jel? Ne, King je Na vratima. Ej, Curo. Ovo je Megi, čuva stražu.
Dođi, Megi. Ma da, Megić, dođi. na zbunjeni su. Dođi, Megi. I to znači naši A Buras, da li bi tebe napali kao tim kojeg znaju? Pa znači ovako, što se tiče našeg rada s njima, mi imamo ritualne radnje. Znači dolazimo ujutro, čistimo, pripremamo, hranimo i to, ali svaka reakcija nagla, svaka bilo promjena utječe na njihovu obranu. Tako da ja ne mogu reći u ovom jednom trenutku da sam ja ekstremno dobar s njom i da me ona ne bi, na primjer, ulovila. Ali ista je situacija, znači sad me može primiti pa me nije primila. Znači, A da li se desilo kada te povuče, da te sad primi ovako? znači mi smo ipak predobri da ona mene ne lovi. A njega A bi... sve ostalo. A šta bi mi... Pa šta može? Od prsta do sata, do pola lakta. Znači ti si njoj neprijatelj. Svakom trenutku. I ona će sad krenuti da, ona će sad za jedno 2 do 5 minuta krenuti zapišavati, tjerat vas jer dala vam je 5 minuta da vam uzme mjeru. Da, i onda sad u jednom trenutku ona odlučuje u pravilu vas početi tjerati. Sad ću vas početi pišati. Piše, da. Znači početi koristiti sva sredstva. Legenda. Ha? Šta je? Zagrebački Ljudi, prije. šta ćete popit? Znam ja. Espresso, ja molim vas, dobar dan. Isto. Volim da iskoči van pa onda da ona je svoje pjevanje. A, Čekaj, baci. Ja sam može jedan espresso. Hajde, daj jedno. Isto espresso. Dame i gospodo, bila je to još jedna epizoda Stokasta. Evo, Rale, hvala, Skok, hvala ti puno na ovim lijepim pričama, da imamo prilike poznavati direktora Zoološkog vrta koji nam može ispričati sve to. A cijeli život dolazim u zoološki i veliki sam zaljubljenik Zagrebačkog zoološkog vrta, ali do sad nikad nisam imao priliku vidjeti na ovaj način zoološki i čuti iz prve ruke sve te priče. Evo, u zadnjih mjesec dana sam valjda bio već 15 puta i poželim svakog dovesti jer ovo je hit. Nadam se da se i tebi svidjelo i molim te, ugosti mi Skoka sad u podcastu. To su dogovorili, da. Evo, sve smo dogovorili. Biće zanimljivo, da. Hvala svima, obavezno dođite preko tjedna, pobjegnite od svojih obaveza, preko tjedna pobjegnite od svojih brzih života, dođite u zagrebačku džunglu, a malo se isključiti, napuniti se frekvencijom prekrasnih životinja iz cijelog svijeta. Koliko ono jedinki imamo? 8800. Prekrasne nastambe, sve cvate, lijepo je, mirno je, popite kavicu, sok, podržite Zagrebački zoološki vrt i eto, samo ljubav i pozitiva. Peace! U zoološki idem i volim ga jako. Zagrebački zoološki meni stvarno je zakon. Majmuni, melori, sove i svije. Čudnovata šuma, zovu centru šta se krije. Sisavci, kvazovi, ribe i ptice. Sretni budu ljudi nasmijano svako lice. U zoološki ide i čeka i tata. Povedu baku i dedu i mamu i brata. Dobrodošli u šumu di je vesela ekipa. 370 vrsti glasa se i džipa. Iz svih dijelova svijeta ne vidit bila bi šteta. Nastambe koji iz bajke, jedinka svaka sretna. Svi majmuni zmije, medo šta se smije. Divovski mravo je deva dvogrba dije. Lavovi, mace, šeću se i maze. Kraljevi su Maksimirske šume na nju paze. Bjeloglavi sup iz zraka kontrolira. Sova vrti glavom, boja vuka siva. Leopard, tristuljan izlazi na bis. Kraljevski piton, krokodil šalje kis. Somovi, raže, jegulje na struju. Lemuri i vjeverice grickaju i ruju. Antilopa tik, ej, papige su šik. Kamenele on se prerušio, pravi trik. Svi kontinenti, sve što puže i leti. Maksimirski zoološki vrt, zimi i ljeti. Kad sam bio mali, išao sam tu, slona se sjetim. Čimpanza mi maše, vidim bandi zagrebaše. Antilopa i noćni majmun vole tamburaše. Patuljasti vodeljku šprica sve raskalaše. Plave otrovne žabe koji dinama se plaše. Zagrebački zoo, to su životinje naše, ej! Zoološki idem i volim ga jako. Zagrebački zoološki meni stvarno je zakon. Majmuni, melori, sove i svije. Čudnovata šuma, zovu centru šta se krije. Sisavci, kvazovi, ribe i ptice. Sretni budu ljudi nasmijano svako lice. U zoološki ide i čeka i tata. Povedu
baku i dedu i mamu i brata. Zevre su na cesti, vratovi žirafa. Uđeš na vrata i brzo si kod lafa. Kornjače pasanci, veliki jedač mrava. Patuljasti mungos, ljama žvaće trava. Nosati rakun, smeđi kapucini. Katarantula me pogleda, mrkoj gaže mi zini. Ej, ješ brate pika, labud ljepko slika. Madagaskarska gugutka, noj, moj stari prika. Čuje se rika, gmazovi raznih oblika. Jako otrovne zmije, koljena mi počnu štrika. Ovo mjesto te napuni, u srce stavi mir. Zagrebački zoološki vrt, dođi na džir. Na šetnju i kavicu, sladoled, sok. Podruži se sa životinjama i reci im bok. Mahni, zapamti i opet se vrati. Jer Maksimirski zoo broj 1 je, brate, shvati, ej! Zoološki idem i volim ga jako. Zagrebački zoološki meni stvarno je zakon. Majmuni, medlovi, sove i zmije. Čudnovata šuma, zoo u centru šta se krije. Sisavci, kvarzovi, ribe i ptice. Sretni budu ljudi, nasmijano svako lice. Zoološki ide i čeka i tata. Povedu baku i dedu i mamu i brata. U zoološki idem i volim ga jako. Majmuni, medlovi, sove i zmije. Sisavci, kvarzovi, ribe i ptice. U zoološki ide i čeka i tata. Povedu baku i dedu i mamu i brata.